Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kidkhot jong Khasi Students Union Nongstoin Circle haka kanreu terek matau naitung arjakat kendai kilala ye kendo ye menteri sarkar pakmi ye katnat ka kot kya uba Alexander L Heng ban pensngau haka baidai bat kijing don kam jong ka civil hospital haka baidai bat kijing don kam jong ka civil hospital Nongstoin haka ni kasngi na kaleng ka KSU kala boru ye ka dorka sakmat menteri bat katkom kani ka dorkas bala IT haka ni kasngi ka KSU kala dawa na ka sarkar ban bono ye ka kor CT scan ultrasound ke ICU ban pleno ya ke blood bank bat ya ke GNM School of Nursing bat kiwei hakani ke hospital Nongstoin hakani ke sngi ke KSU kala IT ru ya ke dorkas ya ke sarkar halor ke jington kam bandan no da ke detoxification civil hospital Nongstoin ne hakano ke jaka jong Nongstoin kenang bakan yarap na ke benta kitu ki basate sakhom ujing di penpuat drugs ringkat bantong de bat uwei psychiatrist Tena kalian jungi kom ka seng KSU Nongstoin Circle iwan menikendo i ba AL Head pada i Health Minister ba Sokar Jala Kesmi naga benta ki jing don kam po civil hospital kom manpower nanta ke jing don kami ki doktor ki nurse ki staff bat kum ta ter nanta ni na buru jing tho ha i Health Minister nam taman penbiang ni tiap gitar nak mentaban penukam po hospital kum ki CT scan ki ultrasound ka kani ka power line system po ICU nang ta nak mentaban plino ya ka blood bank ka melandap urgent tay kebubut nang ta kolong ka ba ngiju ya kenduk jing ba ni di sini kita media drugs nak kalian jo keseng ni julap berjui kenduk ba kibun bagi kena ki bangop ni jing di ki badang haka harta ke badang red kinang haba ko clean edge de ki deru nak longyeng longsam ki beduk ka ba kimla man kersyan nak benta banwan ban Pak Sumar ni Shillong di ni kerpat nak kalian jong keseng ba ya ka ni ka department bahkan bu ya ka detox center nani kejaka ban le ya ka detox session pat kumjuru ban bu we psychiatrist hapo joka Nongstoin Civil Hospital ni ha kono kejaka ka ba ni ka department ka sobet ti buru ka jengkerpat ban plino ya kini ka GNM School of Nursing ka ba dap ya ka jingtei ka ba ya ka building mentah ni buru ka jengkerpat maka mentah ban sanction no igi post naga benta ka maternal and child health kepala jandap artan yang jing tray nangta kita ki de ki benta biar debat ka ni ka civil hospital ki bani ba yo ya kendo dengan kenang menung kreasi dengan keras sendang ya ki jubab milio ti hak bede bat ki jung dan kam po civil hospital ki ni ki man po balakren kadauna dum ni nak kalian jung i health minister ila kulan ban sa sanction no ya ki post ki bat ki ban pendap no ki post ki badang sa kat bala ini di bede bakini gitar di nakal yang joi lakular bakum ka nika ke x-ray ke bala rim ha na pala prosnam ka jing ka arta jo ni x-ray budan po ka hapo civil hospital Nongstoin di lakular ba ban bujuli no mai kat kum bejing dong kam dengan digajuk mata be habis dia baka plot bang ro ila kular ban penkrek no nak menta ban pli ni ka plot bang nak benta ka GNM yang samla ai kuno bejing kular ndrei nak leng ju ila ong ba en sapet namar kidon ketuk ni gicing namar yong ba kasem sistem man yo yaki no hikai akan school di habis dia mat ka ni ka maternal child health nak kalian jungi nilayo jingtip ba nak kalian jongka sarkar kadan ke jing perkat ke batamai ba nak hakaban IT no ya kenika juga sumar untuk ki kente bat ki kelung syaki professional body nak bentaban penyak ini ki hospital
thì các bạn cái đâu cũng cần xa còn lòng cũng kini pi tau bat kui ba long ki bala long he ki la bet la biang mana kalian juga department long kat kum gaji tu jong ini health minister tolong ba na kalian juga ka department ki semstom banyo ya ki doktor lani ginong ban penpet tumbiang ki jong kam ki doktor sana ka we pat na kalian ni ka sen iwan bu ko pat ka memorandum habe de ka library jong ka district library po nong stoi kepada po nong stoi kini library ke update arif maha po nong stoi kata time ni po ko mereka isnai pat bahkan di library kadang tu mentah kam don kata ka ying ka ying ko andai ba la sedang jot nang ta kikot kimbian andai kalau kam so si isu kalau ba nak kan ka library kam don ya u librarian nadu bakhat librarian kini ka library di mentah kam don librarian yang jengi kesan ku ka berkentiu ba nunjo di library ke babiang ba kan ba ajmentoi ya ki kena school kena pulih juga dapat tanya stoi bat ya kiwe pat ke bawan kiwe jaka apa kesir te ngiwan bu ketika memberondam hai sar mata beralih isar ila orang ba ya habede begini di library meni ila dapat forward ja director babantu no ya library yang berkurang nang ta habede bat ki habede bagi kot bat kunjuk berka building ka bintai mo nakalian i minister ila ong ba in ila tha la kran ne ba ong ba in don kam so ba nakalian department joka agriculture pakan pha ya ka plan ka sanction nakalian ka jinglap tu sem jung ka seng beling sa wan ra ya kani ka mat health minister sepang kani ka detoxification namar ba hadian kena di RCMIC new drugs ba katum gajing labjung gaseng ba de heroin ba hakaba kin lada gila di license of sin gila don kamman yo ba new drugs te ndang la bat kini kena dang yela makana ko police station kacing e kalong begini kena lada piset tang simedo kacing jar lada kimyo drugs kanong gajing ma ba de gajing jungki nagalia police department kan semjinge bakin page ikini nama they are not specialized hakaban page ikini ki biru bala addicts te kemud ba kini ki bala kerni ban yo ya kajing ban bakin long normal kidang don kam hi drugs te na kata kadang ni don kam kerki kan detoxification nama ba ada kena mata udang di arsin ada ngilap no di drugs haga caka ba unyo ban don kam drugs kinyo no detoxification kan penuna ya kata kecing don kam drugs ya rela da nimyo ya kan detoxification sisin hi ba ulang ngop lai sausan sin kemud drugs bakidi ulalong dawai nam ta kamet cuki te kat ba karang dan ga demand kemud ka supply ru kan dan baik te nagaliang ka jungi ka sengila ba ka police department wala kala persang kala kadiai ban yakun persa ya gani ka cingpoi drugs asal nong stoi ni haga jela ka jungi ila ba kalong ka bae hadu kata-kata nama ba kala long dawai yaki lada kimyo kemud ba ka bakudi ki kalong stanga jingyam nama ba kinlech ki institution jaga sumaru la nama ki babuni ki san nong stoi ki kena ki ba ki drop out manta ki ba shubla kena samla ki ba shubla ki bomnet school tikimi na kalong yin ka ba kan sim jinjar ki ba kinlech pha sumar ki rehab center nama complete medication ki rehab center kan bang makum nung kan kajinglut ki latun kamo te kalong kajing e te banya khun ya kani te nungkong e kalong ba ni don kami ki jaga sumar ba biang ku rehab center nanta ki detoxification for immediate effect ban yarap ya kata ndrai lumbum ta la haba ki don ki haba kajing don kam gadan kemud kajing khayiru kan don bet kanum kut namar kan sem jinge igini gibriu hakaba drugs ulalong dawai kamet cuki la takim yo drugs kan sem jinge ki